Pole. Ambonyo kivu. Narebi wani kana 12 years, 13 years, 14 years, 15 years. Today I'm 44 and the pain is still there. Yes. Mwendo musiaisia kini kisese kyaku kisese namba 1. Kisese ni cha Triple P TV. Kini kisese kila kitongwete ukambani na Kenya yonde. Kisese kiki mwete ya sindu mwaki interviews mwaki na ndu mwendete. Na yu umundi katika kilungu kino kitoa Ekai Tuneene ni mumande ye mwini omwe ni mwendete pyu. Ni mwini we na story emwe very inspiring story zeompyo na ine sindi story kukwendesya na yu mwini uno au monde etawa Lucy Mwikali na uni endo mudhoke kenda twikale bamwe dukatete kumabomba itu. Lucy, yes, karibu sana. Asante. Yes. Wewe ara ni museo hata we Yesu. Amen. Amen. Ndia kuona na kwatinyo bo matuko ndovo kamwa icha ukikuko mwako weekend no Yesu no mwe no matoi ba Yesu emabinda onde yeah you twetu kumandi wa monze ukendo withie no atuele se nitwa withie nitwa kumanya kiondene. Yes, tumanye Lucy Mwikali no Lucy Mwikali umete ba we mukamba ye kai kikambo webunde isie isindu sia muthembosu. Okay, kwa masitwa nitwa Lucy Mwikali na ni mutangi. Amen. Na ni mwini wa mbathi sia kumota Ngai. Na nisia ito kondukito wanza uwe kalamba makuweni. Okay. Kwa mzee wita wata? Ni kwa mba mutula. Mba mutula Kilonzo? Apana. Mutula? Mba mutula ingi. Okay. Nona atatiwa ukuna no family. By the way, dieza kwa mutula ingi? Kutu kwa mba mutula. Na yu wai mwaka webo ya wase weba ya kwa mba mutula? Yu nye siaiwe na siaiwe tani wawambi onguli makoli omeba mwaka waiwimba mwaka na siaiwe mwaka watane muno 78 mwaka wangi November 25th ku next month nenda keki. Next month nenda keki with a birthday. Yes, with okeme kana neither ni 4th floor neither ni 4th floor room 4 4th floor room 4 nakoni kwatia nakumbati tombati ngano ni that floor paingwa mundu ikamurebe kindu kamwe pingwa mundu ta either 16 years pingwa mundu ta either 20 years pingwa mundu ta either 1 year old. So we thank God. Yeah, you wasia babaya nasia wa nzawe actually nasia iwenzio lakini ni yeyewe kalamba ni yeyewe kwamba mutula ndiasi wa kwamba mutula kwamba mutula nikuo ni yeyewe na nikuo nyako sia itu kuni sia iwenzio kwa my father ni nzio kuna sia iwenzio but ela marriage ya mamu ya lelio waka twasioka yuko amba mutula kulane kwa amba oso kundi yeyewe. Okay. Na yu kuyana kwaku nasomea ku lakini nduma kuno naumie kalamba miaka ya tena muno ni class 7 noka kuendea masomo kuilobi ambaye kana ndetoroba kuno kuna umienika na umite ku 1992 na naikana kanini ndo na miaka nia kwethi wona maundu naweza kwitha ndia nitonda kuendea kwa ikitumio kimwe kana kingi ndia niendea na kwikaloku na noko naendea ne ana lakini before inda namba kumaku maundu ala ukwenda ngulia mekikiye ku mambiye kwikikia oibinda yukana nzawe. Yes, you nondo nesi asini mo ukwenda nyona kwenda nisi chuki tumita umanda nginako ina sisi simu ya hakuna kule roba nenda ukukevya nisi umondo wako hapa kisa ngine wikala ukuwa misi rafiki wako kwa kana loko ni rafiki wako ni manyondo wende you ibinda iwe kala ko ya musi. Yes,
tio katika kuena kwa kanguete nesa katika ngewane katika kuyana kwa toune wana wete yani kana asema kwa ne matiani ni mwana munini na inya kwa ni wasiokie kwa na ile nya kwa wasiokie kwa twati twekala kwa mbao so kana kwa mbe kwita kwa mbe na ume wa mundu twati twisiana inya na inya wito na later twisiana itano by the way yeah tweso kwa romo inawa so twekala ku na katika harakati isu no ukiona alika skulu ndo kana kalika skulu na soma ndo kana kasoma na naendelea na kusoma na katika ibindani union day na kusoma I think na class 6 ni around class 6 kana class I think 5 kana 6 around there I can't remember na ndo kangule kindese so katika ibindani union monini nundu ni ukonia visa na mwana munini munopyo ni ukonia visa uko na mundu sini mundu na around 12 kana 13 years juu katika family yako hii wambia muyatano tuyatano na nya wito namba siana ni namba 4 yani niwe last born niwe second to last born second to last born ni muina wa au mene meana omwe 8 to 4 lakini omwe ni late we thank God na so group is with her no makedia kedia bro kedia mama ne kana ni pipitsi yes ni katika triple P kwa kote Peter V triple P TV Ekai ni makedie my brother wa John Munyao John Munyao my brother na ndikedie my young sister wa Michelle Mwende my older sister eta wa Kalete na siana sio nde na ndimene nimeendete na unfortunately nya itone wetiwe I wish keka with either you akona ndiye lesia kiichege kiana mio motavia but may she rest in peace I andikedia there by the my biological dad thayo ndimo kevie bala oye nzawe kalamba na my siblings ku ndimakedia muno na maima na inemendete onamo nundu ndema yes you wasoma walika ibinda yo ndo mambia nursery school twasoma ya ndo mambia nursery munangu of course kunangu kana kuyangi na malaiwe mekaye munda uma skulu wa betime mwetha ndukutaki kunangu endete usunga munda mbemba sikalike ni malai we mpaka sasa malai makome makoma ni kwa tie makoma no roto yasunga utuko karara kwisile kwakwa nona saingi miundela tayari muno enda ku affectwa ni malai kana kwa kuitumera makuli okay mera wa makuli malai kana ndangwa muzirara ndangwa okay sawa okay tulato nini mutwita tumangi yes mangi ni kuli aiwe kuli ni nene ilaini nene mangi tio baboon kana yes tuto nini twita hata anyway katika ibinda yuyu ni skulu na mudhonomo ni umite skulu nina koma nie na tuma skulu kuma skulu kwitope soko kwa skulu kale kwenu alafu soko alafu kwito kulatu ndo kane ngaleko iya ninukite nineselile na newa mtu yayo kawaida tukesela kula kwa mama atunenge mtu kana leu edha itamboka kwa usoko ne wakalamba kuya hii kawaida kwesela bubu kunewa chao kunewa leu tweno kenenge of course toka prepare you katika muthe normal one the faithful day na umete sukulu na nane wale uneno che na ninaenda nisena ndo mwenda ao kweka na kweko natuka kaumolo likweni muketa hata tuketa kutoka umolo like nikunathi kunatuka ta saa 10 kabindu nikaende na kulika katika harakati Yesu ni twendie andwala na ina mama thio mathi na nzia cio una kwa na thio na nzia ya kwa nisuka ni kwathi kwikite kabindu nena uya na ni omwana yuni na komani na mundu ne mwese na nya mundu usu na mwendeta muno byo nundu no anenga ifatali love lilikana kana ndio kwa tafadha love so no anenga ifatali love na neto atembeiye ambia ila na amoni na iwa moyo
kumi ondani nundu nama na ndia teteka at least ndio mumasa kipindu nikina kwemeti nikithekani na kwata mundu na ne mundu ni sino kunu mase kunu ambiye ni twende anenge manga wenzita na kwa kawaida ni watu nenga matunda manga chao nundu kukwitu kumama zungwa by the way mainge muno ni sene wese so nina mumie tena nyetithi anenge manga ndo nenga na it was just a normal thing mundu sino wandia ngwata na ambucha na ambia ndikawete na naweta nokuwa mama na yuwa kuwa na ina wako na weta nokukomboa actually mundu muima nasoma na kele tukake actually nasoma na kele tukake tuilika school twalikile muthono mu na kele tukake so he was a father figure. You even the hiwa class yake anata na I was around 6 ulikuwa class 6 wa class ya kwanza tu na masoma na mwetu wa mseusu yes na mseusu actually ntuma school on tukesela most of the time tuma school tukambesela kwa twambovika koe tukesela kwa tukathauka katu ya sweet ngelemende you know na nyengo na ambe ndete byo ta mwana yani na muendete kwa wisewe waona kana kendete mundu na muendete muno mundu usu by the way nundu ni wambona sia wendo wa musei ula maybe kwa nundu nesie kuyana na nesilia maybe wendo la ndaona kwa musei wa mundu ume maybe kwa kwatie na mbeka keko chuno ambiye ndikathi weta na yuwesa kwitha masane mathela ni kutukie nini uwite mutu ni wite kangie nundu wa struggle ya kumbunya mutu so wesa kwithia nyetakana ninaumia muno ainya ko bado likane sokoni kunye nangangana mane yona ningusanga yuni endata yona nengu kyandi ona wiane wathela yuju nikita kuya ndisi ni selabani kutukie yani ninawia yani it was nguyata yani it was a mixture of pain and fear and trauma ukwelewa wesa kwitha like my life shut na neiwa maisha makwa mavika mwiso so ninangangana neno kana avika musi anavika ni musele muno na thiu yola ungena ina gwe ne wandika wete mama akavika musi mbe wakwa nyiyu nekira ukwa you know so yuni nangania na picho mutu na some wana kuwa chao na nyena iyo mutu luckily tawe wa koloboi ko bingo mundu wa notice kana nena malanga kana chao nyina thina na ndao ni bangulito matuma mutandi sekana no mese kana mekwenyu ngathio ni bangulite so nyela na bikie musine nawo yena nakoma na funny unfortunately ni munini nekalani kana sickly na kiuni choke mwicha ndethi siku ya nana kubitha sili yakwa nundu kindu chambe ndia na mundu imana nundu imundu amana nyendi sine yalaba so na tena mundu amana mundu yenu mbi no kumbua so I had to try as much as possible nibithe mundu na emo bitha you know na ni mwana na kangutabie mundu wonde mwana wa kuma 0 age ngina ona 20 years mundu sio mwana teka kwina internet na ndo meso enlightened in so many ways through internet ibinda yitu ningeti ona rabia myakela nene ibinda yitu kunena mundu asuma ingina kuinae na umundi mundu anakomana kintu cha muthembo sio na so many ways to no semba nundu ando no manena tene ando mainanena Robert tuniza kwitha mundu and even today nye ningoma nana ndo ona yu mundu akangune simu akambia nina miaka 60 something na nyendi hata bya mundu can I talk to you na mundu sunganena nake aka break view nundu kita uchunda umia ndaisa kuona mundu to na kwa identify nake aka open up kindu ki weke iwe ngone so it's a painful thing cha kindu cha wo mono tukana ndie na wa ibinda yasa na kulwa ne cha ndia sana kethoi mundu nethana thina wa kethoi ni kana but in actual sense ndia na kethoi nanya na ndeyu ngai yeso kumbi ate yambo sene so ka school yes na yu ngokolie yu imanisha after kiko kiu ndo enda school ibinda yu indi ndiawa ukweni nawa
I wish kakana ngoni bise sungu kuonia robani na wandi ukela azina wani na wapi na wa nina wawe sakwetha juu nigwa ndisi nigwa bani mugonjwa na ndwa hospitali ningi ndia nenga onda wasa kithukitha na zeni na kithuye na nyene munini nakwa netha na thina wa kithui so na kaundu kanika ni trigger kana na kimone kalio kabebo kanini na kukula kana muthenya ucio na expose mbebo ni so ona kithui cha yobo no na ko wa netha na thina wa kithui ndisi cha na kucha bo Yesu ni wambo isi by the way I'm not asthmatic or anything but ndiana you could have thought that ni mundu asthmatic na behavior hata mundu wa asthmatic so chune chone lingilie na nabitha na kubitha kwa ni cause a lot of pain nundu ni nasio kiorepe waingi ibinda yake na repi yake this time ni mundu different na ula or the same or miaka ni isu ibinda you know after the first person kindu cha mbenu isi ona kushoka school you na withdraw nina withdraw in so many ways netenga na twika very low esteemed person nikala ni kunzite bindini you know and I'm hurting na nithikite bandu bau na pai mundu no realize so na suffer rape in so many times and I thank God kila mundu ngeanga imubiani with Ekai katika ndwala onde ni defile no that was defilement kila kimone tungeanga imubiani with ndiawa na kila kinge ndungeamu byani kwitha mayambi tapya na kangaitike bese ngainda itikelona ni kwata periods by then I think I got periods at the age of 17 plus nikuelewa so nini suffered rape after the first rape nini suffered multiple rape cases napangana kwanza na kwatwa ni asira ya kumena ume wewe unasema nini uweze kuthanye tunena na aku ndi kunywa kibu yani nalite Robert welonena na aku manani ukona na alibuka ukazangendi mundu mukoko muto muvuku it is because of the buried pain buried anger na peke nduke bandu kitaisa ndaeza kukiovaka and so realize I have a problem na nene bayu na seek counseling so now after monde kwisela inesie kurepe wangidhani family members na at one point I could not take it nundu nene banga nina pita miaka around 16 17 ni mundu munene so nina wetie this time na ila na wetie ula na atabisie relative ambeye waweta ni ukakususi sababu kithiluni kwa mwenyu and at that point newa I think ngainda mbombita nikalethayo I think I'm a mistake netho kutha nina bitterness na the people andola mambisilite sindu nisu nina bitterness na my dad. Number 1, why was my father not there for me? Number 2, inya kwa I now realize kana something is not right with me, Nikki. Number 3, am I a cursed person? What is wrong with me? What is it? Nechao chu kitu maa mundu ambona okona ile tuombucha. Ni nini? So no at that time ndiye aleta kwekala na nyananyo sumu. Nini attempted suicide mara 3. Nangai ande ya kwanza ya mwiso ya ithu kuna shoki hospitali kaya ande ndi akwa na nona sie maisha makwa ni makwatio ni a lot of bitterness ndo ama pole ambonyo kihu na kwa ambo kunda kihu bai yes pole mwebukisi wako no tuende na any story mwe very touching, very touching. Kiti kindu scripted
nenda mwikale ona itu tuyumia ni sio bamwe nikenda with itwakwata story complete kana ubo mweneu kuma balave velosi nondo losi itu neno une muboko wa Ngai ni mwini ni musiai after kwisila mundu asumo ndewe selie Ngai ni wa mutethisia pole. It is well. Pole. It is well. Nikwitha Ngai nundethetie. Kweli. Roba nililikana na boya Ngai anenge only 25 years to live. Nililikana in my teenagehood. Na ndike yangi nanga ibalo. Give me only 25 years. Today I'm 44 years old. Yeah. Na nini zikakati mataima Ngai. The other. Kweli. Satani akusudi ye komina kumanekana. Yeah. But God has been there for me nangwa ikaleta ngwati. Ndiko yani kwetha ndimu boketakela nekewe nendo. Yeah. But tamundo. Nine kalange kulya why me? Wasisia miaka ebute ni ona tuyeke amebuto. You know, there was nothing that could have triggered those people to just defile me. Yeah. There was no reason. Na ilana nene bie na actually na so bicha miaka 25. By that time ni bicha 25 ina asiaite. Ndia asia mwana kwa through rape. Let me make this very clear. Ni said my son out of pure love. Na ila nabikie miaka 25 na yangai mwangai na mwana na kuboya miaka 25. Yeah. Lakini Ngai na mwana ndo kambose. I prayed out of stupidity na kuyanana na uwe wakwa. Na Ngai wa matei miaka 25 ya betie miaka ya tena muno, and I'm still counting, and I'm here to live to declare the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. Amen. So amen. Nene ani na that pain na kwekalani so they feel so rejected. Na suffer a lot of rejection on what this thing that I went through as a kid. Na wasa kwithona ndo maimbelewa. Runo kala na kuona kusakutha ndo mbelewa. Uona maybe itane mundu ingulu kana mundu welo kuna mundu kana mundu ingondhuku, but I believe ndi ngondhuku. Yeah. Ni mundu utambe sini watu na kwasia. No most cases nene kala ukasakutha na withdraw. Even today, and I'm a servant of God. Even today, nani mundu mwema na tia ndiapo, there is, I don't know what happens. Ukisakuluka like ni wa withdraw, ni wana withdraw o manani. Na ukasakwithia especially mundu kunishautia kana munduume nye munduume utaunenya na kindness. Hizo ndo tona kutumia for some reason ona boss yani because when watumia some wase we yolone to wando ona manane kana kunitize nyendi teasing up to today. I was telling my friend one time twakomanyene yangu atani na makwati na mukimanyana ndi na mwa maisha mmakwa ndoka hata te kunda ukiangwe nditha ukaesu. It is something in me. I cannot change it. No Ngai kata ambete na ila nesie kuikala no na ne effects sia sindu ine sililwe. Na let me tell you, Robert rape niketa lando kake ngwemo. The pain of rape niketa lakiteke Ngai. When I think of those days, and today when I work with the victims, because I do work with victims, yeah, especially Siana, when I talk about rape, nine rape ya mundu muima. When die na boyfriend yake, I don't talk. Nine ya mwana, undu tesi what is sex. Mundu mwana biu, ukuye tu ute alondu ikadhenzwe. That is what I talk about. And those are the people I like to associate with. Nikudhani mombelo na kwa nene maelewa. And by doing so, nino netangaye itethia na bingi muno. It breaks my heart so much, Robert. Ilana komana na kana karepe iwe neve. Why would you take your own child on either katikaku? Why would you take a child
kana udivile wanange maisha na repi wani kana ka 12 years 13 years 14 years 15 years. Today I'm 44 and the pain is still there. Why would you ruin someone's life? There are so many women around. There are so many ways that you can satisfy yourself if need be. Wakwata mwana wa mundu ananganiki and probably wa muwa. Why would you do that? It hurts me so much to the core. Naniboya ngai. Wa mundu la witha aba yenza na ekaini matabye nundu ni nesene mehombona. Ni nena na mundu lawe baunza ukusudia ukwana kana kama anangie maisha. May the Lord God expose you. Napo ya mudana ni uwo mundi. Ngai akapindwe we wakutu ikotumani wako. Nelo bangito thyo kwatakana kuithyo kakwato. Ngai nako expose. It shall never be well with you. It breaks my heart. And I thank God for Christ, and I thank God for kutangewa. Kwandezi kundezi eti munona kumana ngai. Robert kekandia tangewa, I am so sure and the other eye. Because I had no life. I had no one to run to. I could not tell anybody. I could not say nothing. I was lost. Not because I was not born again, but because of the pain. The shame. How do I face my world? How do I tell people that I was raped? How do I tell people I was defiled? If time comes for me to date, how do I tell a boyfriend that I was defiled as a child? And people, let me talk proper. Mundu murepi, a rape victim is not a cursed person. No child chooses to be raped. Nduka tate. Nandola manene ya mundu isilite siyesilo siya mudemba. It is very wrong. That is a victim. That person is hurting. Take their hand and walk with them to their healing. The best that you can do, give them support, help them to stand again, because they are broken vessels. Very broken, Robert. They are very broken vessels. So the best thing we can do is to walk with that person. Talk to them nicely. Just offer that support. When they are down, just even when we say, for some reason this person is down, just cheer them up. It is never easy to talk even about it. There are so many people who are dying inside. There are so many Mwikalis out there who cannot stand and talk about it because of the shame and the pain. It is shameful to even talk about it. But I thank God that He gave me the boldness. I don't know even when I'm breaking down today, because this is not the first time I'm doing it. You know, when I break down, people feel like I'm not healed or there's something that I need to work on. But I'm a human being, and I'm a parent. And I deal with this thing like any other moment. Any other day, I meet victims. I meet people. Ukakumana nakana. Nike webu. Ke form 1. Usini mundu na 14 years, kana 13. I mean, it is painful. Na one thing I thank God ni kwitha kana ila na bikisi around 28. By that time ne mutangi iwe na mbiye actually na athethiwe ni pastor omwe wita wa Simon Mbebi woke kanisa ne kwito na ungama mbe I need to nikitambo I think 2010. Now we were doing something called home be. That's ni we counseling some of them I think. Nela wanga miembe aneni yake nduke mwe. Cha penya ngoni akwa chandilanga aisi. Oh Monday today I stand here as a man. Na nienda kwetia uwekeo on behalf of men who has ever hurt you. Be it your brother, be it your dad, ne church nima. Be it your dad, be it your boss. I stand as a man.
na net ya wekeo on behalf of men alama ubitisie. Forgive us men. Robert, I broke down kanisa witu ni monene Deliverance Church umoja yusu itu first service. I broke down wesa kwitho na baiki ndokengi kiende like I broke down and I went even down to the floor nuetembu. I cried out my heart like natwawambe angwata mboya na neso thiubisine kwake na namwelezea my story na walk nakwa na ambika counseling, and today I started working towards my healing. Ambao mukedia pastor mukedia munono ndo utethisi muno ekanite kibinda yi nitunge mubea ngutungia mubea Pastor Simon Mbevi nondo wa kutembea nakwa 2010 ila woke kanisa ne kwito na wetia wekeo on behalf of every man who had hurt us na ni wanengi through ndeto isu anenie ni si anengie thayo na through kwambia kuok na kwa nginyabu ne bikite no na se nambiye ku speak out maundu ma kubukwa na nama kana ndi mumanie na nama kana no nikale after ila na ndie some counseling classes ni pona kwati bina so ne ngutungia mubea munonga inakwathime muno uakitie maisha makwa nini siniwende na ukitangi mwe na kuoneo se we balawe. Amen. Ende ya kuadimika muno pastor. Yui. Ni pole muno ndo wa maondo asuma. Ni pole kabisa. You katika evinde iswe wa weselie maondo ni aswe maitavitu na wethia andu amwe ime ukuthreaten ndo ileo weta. Yes. Iwe siyo bika bandu wa tabia anybody, maybe family members kana mundu wa musi. I tell you for free, asuma ni threaten ya na ni makuye maiku onde maiku asuma ni threaten ya na ndia isaikalia mundu ndi you ilana bangie actually ilana okienda tuka muthuko miwanga ina alika katika ministry no na now this is the right time ya kunena kuhusu rap nikala unge makaiwe makambia Lucy ninakuona ni wewe unaongea hiyo niwe mbona ninakuigwa bando niwe newe ngamwe ninya wewe na chua nena kuile binda nona ngamwe isitu nene abani nguka tukone ni ukulia yani so ando manakiti kwisa sindu yune na ineni enesa okay ipinda yunu naambiyo kutabya nungamya nesile nange makambya ni mesile ngakoma na nando makambya ni mesile na kwangamya ni mesile so tukathuthania tayo lakini yule no kina natuka nalika katika limelight il naambiyo speak out in a bigger way na in platform and especially in media yeah so naambia kwikuni naambia 2017 so we maanisha kuma we miaka 12 ndia atabya mundu ndo atabya mundu mpaka 2017 nginya ni 28 years isi miaka yana 16 good years. Yes, ndo atabya mundu ndia atabya mundu alafu lana ambiyo weta at 28 ndia inae so weta ina better way kwa sababu ndaba sio mundu umwe nini lakini wewe binda yakuma yunu kwa na kuma 2010 lana ambiyo kuwalk na kuya na break hii yeah naambia kuwalk ninaambia katangu tabyando ni kama kuna kitu ninataka kusema nina kinugua kiundhinya na niwa kindu kino kiteria mundu nyimba itheni unaandia ina lakini ukasakwitha no I can go to a small group nge kando counseling ngama yange wa nini noko nando makwata you know makakwata binya so ila no ki yuna twika gospel artist na natwika muthuko miwanga inona by doing this I might help somebody who can stand again nundu nene how it feels na nye na ine ngabinya na yanga ina nenge binya na you 2017 lana ambiye wini niona ambiye still story nundu in most cases still wisi wini nongi that ulikalikange katika TV ni na ma radio ni na ma interviews so and by doing so ngaiye thitaye kama ndo manene muno ninonete ando maiboa ninonete ando nange ni namba nene ngana ya counseling ngameka counseling to kaboya na mom because some even mapepo utono kwata kana kama ndo kapuchata
some sindu ingona nisitha sivina muno kuelesea. So kiuni chone ka up to date na yimo kulie actually ando ingelani wokiana mo ni nona sene kanisa yakwa ya online. Na yule wokiwa nene ngewino kana wa nene ya maundu anoi family members kana ndwala musiene iswamo ila mewie ngewaisu for the first time kana ibinda yambe makwiyata mundu ambe kwiwa na kuungulia ai ethe yake mwana chako angulilie lusetwa atuye na ku matukwasu monde ndwayo ni trust ukanda byatu. I'm sorry nyendiamana na namwe it is well alange ni mangula sia nange ni maki aungulia ti laisi oka kumbe kaliande wambe ungulia sendusu no na ilo kulibwa kulibwa ti laisi. So angine mangula sia lakini sikuza ni mesi na nime usenga mengulia hata na kwanye nini mieta history so freely nini mieta ani kana ne monie kana these things are there these things are real na ekangutabye Robert mundu ula ubukasia kana ka mundu ti mundu akuma kuye kwasa ni your brother your cousin your uncle just within the circle ku it is good tunene na sindu ina tunene in a better way ne kana siana si sensitive na mwansi ai maitha me sensitive na yungu kulie ibinda yuwoki wa share stories yaku ibinda yambe musei waku aibo ai ibinda yesu my mom yetiwe ayetiwe mama wetu ni pena 16 years yuwe manisha inya kwa kuyatese kana nene atesi stories ajui ona ndo maitu yu amalange mamione ya mitandaoni na mamione ya actually ndiko silia ona my son ningi ndi my son timundu munene ndena 24 pai mundu aisa kukilwa kanguluwa museka ambia na unene kala ndimbelesi. I think my aunt nona mukalilie ndi nundu ambe wite in a certain radio station na mwana nguka na nathi na mwekalia ndena na mwele sia kila kendo aelewa. I have only one hand na mukethia by the way nsikana kwa na gapi kwanza andi ambao uketheka muno andi ambao uketheka eto musenya andi musenya wakethia muno ilusi we my pole so ni nimekala siandi ngama elesia mulo wendo ngulia ula wakwa to karenje yake ndongulia lusi what happened ni mwekala siandi ngamwelesa nundu you know what Robert this is my past na this is my story na yini ni ani manguete na maisha mako mundi I'm not divined by my past kiucha bangito ni satani ni chasindiwe na nundu no ndawe sakwitho no kambia hii lusi mwandu mwana ke ngaiya ngonga makione ngaiya ngakulia wanake ngaiya nginelene sio bikana mana hey wake up woman you are wonderfully and beautifully made yes nye maisha mako my define it in my past ai maisha manza uwe mako bukwa mako kweselwa na gather courage na stand out and today I walk with somebody who has gone through what I've been through and I thank God nondo lana kwatana na akoko ndale hao stand up I go far ona yini ninaendete ngina na kuokio pe madam warepiwe she's now 66 warepiwe na ngina wawe na atilangwa konondo tilangitwe ambiwe radio ne na mwekangu kunenenye madam na munengie airtime tunenetu esathi imaiye aya na mwane nguka aina ndi ninamwona atimangitu owe ai mundu mwima na akona biashara na makithu kwa nimekola na mabua na yani hata mangwa to death na on top of that mamone ngobo na twenene 1988 niwo waiwe now you can imagine na kumebinda hiyo ndende yao na muntu na kwesa kuekata so nyene na take time na thina mune kala ndi twa yange wana ke you know and it was painful to break down to pain yesu yume so it is not easy na through that nina nona sie nondo ngenga imopya nondo akundete katika limelight and especially kwa loka yakwa yake kamba nondo akangu tabirepo kamba nimbinge muno
Yuta yina kesi nge mundu mukonge nangu nita masako kali tuni kerepe wane mume oloka twaite maitwa ake simbe mundu usiwe ethia ayionga na na yu mundu usiwe ikwata kani yani vitu za ajabu sana, vitu za ajabu na nisiendeye tunene na tuyeka ikalata sindu itaiteko ni tu usiona TV ni Robert na yethi aluso Mwikali ndio kila nene, then who will ona nae mone na the fact means I was raped, I was defiled. Ona nae mone na no nene ngatete kana kila ndo notabia mundu tona kwetha sese ni kana kindu chambe ndikwa sana no repewa kana no uthi urepewa, but in case ukekitia mukone ma mundu muthuku tondo nekiteme mukone ma mundu muthuku ndukabindi taluso Mwikali ndo nabindisi out of stupidity, and I was a naive girl na ibinda yitu yuko ya kuina mundu ameko maingi ndukabindi ona wewa nokuwa manda mundu onetha wenda polisi uwete mbu onetha ni total stranger mukwate umweta fadhali nikiwe na nekwa na ndukathambe na ndukathambe nikanome to make sure mundu sinu wekata mundu sinu wakwa. That is the only way. Kila kingi ni nana nasi in our day to day life maisha ni neseni momie na mundu mapinduka, but in our day to day life create time sia mwana wako na paingo mwana safe either mkipisi kana keletu paingo mwana safe create time sia kuna mwana na ndukethe mwana akwa kona kona monster kana mina walminoli kanombu wako wawigeti ni mwana yeyuma yakana